Parte na han kasaysayan han Pilipinas, an EDSA People Power Revolution nga gindudumdum hanasod hakada tuig habulan han Pebrero. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. An EDSA Revolution inaiiba nga parte ang kasaysayan ng Pilipinas tungod hamao nga panahon iginpakitahan mga Pilipino hamata habugos na kalibutan ang pagkakaurusa para hauusa nga panuyuan ang pagpalaprak ha 20 katuig nga rehimeng Marcos Sr. Ang naging armas sa mga Pilipino hadto nga panahon inamo ang pagkakaurusa, pagampo, imayan mahal nga birhen ngan mga bukad nga gintapat hababahan mga pusil han mga sundalo ngan ha pagpalaprak han rehimeng Marcos kinsisiring nga naibalik ang demokrasya ngan kagawasan han Pilipinas. Yan ang adlaw aton balikan ang mga panhitabuhan mao nga panahon hakasagsagan han EDSA Revolution. Ang mao nga demonstrasyon ingin dumara ha kahilab-an han Epifanio de los Santos Avenue kung mas kilala naton nga EDSA Metro Manila. Nag-ugat ang mao nga revolusyon han nahitabo nga assassination o pagpatay kan anay Senador Ninoy Aquino han 1983 han bumalik ini utro Pilipinas tika nga Estados Unidos. Sugad man han gindumara nga snap election han Pebrero 7 han tuig 1986 na kundiin ini inusaha pinaka-kontrobersyal nga piniliaya hanasod mahitungod hadamo nga report nga natabo nga panlisbot ha mao nga piniliaya. Gindeklarahan opisyal nga taga-ihapan mga butos nga COMELEC ngay Marcos ang nagdaog. Nagdaog yung Marcos nga may ada 10,807,197 nga mga butos kontra naman kan Corazon Aquino nga baluhan ginpatay nga hianay Senador Ninoy Aquino nga may ada 9,291,671 nga butos. Sumala naman ha National Movement for Free Elections, usa nga accredited poll watcher inagdaog ya Aquino hin 7,835,070 nga mga butos kontra kan Marcos nga nakakuhala hin 7,053,068 votes. Mahitungod dinhi nagpahayag ang Catholic Bishop Conference of the Philippines in pagkondena mao nga eleksyon. Sugad man ginpahayag gihapon ang Presidente ng Amerika hadto nga panahon nga Ronald Reagan nga nakakabaraka ang mao nga report hin panlisbot ha piniliaya. Hakaluyo han mga protesta ngan pagkondena ginpahayag lagi hapon ang Commission on Elections nga hi Marcos ang nagdaog. Tungod na mao nga panhitabo, nagkaadahin mga seryehin gius protesta han mga katawhan ala kontra administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. Ginbabanabana nga maabot 2 milyon katawo ang nagmarsya nga nagpartisipar sa EDSA Revolution, kalakip na ang mga sibilyan, kablasman o riko, mga pulis, militar, mga alagadan simbahan sugad kan Jaime Cardinal Sin nga Arsobispohan Manila han mao nga panahon. Kailanman di na paalipin ang tulong Pilipino sa mundo. An EDSA Revolution nagtikang han Pebrero 22, 1986 sa niraanay Armed Forces of the Philippines Vice Chief of Staff Fidel V. Ramos nga naging Presidente ng Pilipinas ngan anay National Defense Secretary Juan Ponce Enrile nagkausang mag-defect o kun bumulag kan anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang duha nagkanlong Campo Crame kaupod ang 200 nga mga kasundaluhan kalakip na hi Colonel Gringo Honasan nga alala hadton Enrile. Hagin buhat ni Ramos ngan Enrile inabarakan mga Pilipino ha posible nga matabuha Pilipinas.
Banta alas 9 gabi, pinaagihan Radyo Veritas ingin papadalagan itong Romano Katoliko ingin panawagan ni Cardinal C na mga katawhan nga pumakadtua EDSA para suportahan ang mga rebelde nga sundalo a Campo Crame ngan Campo Aguinaldo. Pinaati naman han paghahatagin mga butang nga makakabuli nga era sugadan paghahatag hin pagkaon nga diba panera nga mga panginahanglan na hakaluyo han kadilikaduhan in kumadto ang mga sibilyan maging ang mga madringan padi ha EDSA. Hakasagsagan ng revolusyon ingin babana-bana nga sobra 2 ka milyon nga mga katawhan an pumuno ha EDSA tika nga Avenida Ortigas kutob naman ha Cubao. An piraha mga iniin may adadarang rosaryo nga imahe han Berheng Maria. Damo an nakiparte ha prayer vigil ang mga kapadian ngan madre. Damo naman na naghimon mga barikada o kung gamit ang mga sakoin baras ngan sarakyan ha mga kantuhan kahilaban han EDSA. Damo gihapon nga mga grupo ang nagkantahan Bayan Ko nga tikang pa 1980 and amo na ang makabayan nga kantahan oposisyon na. Damo gihapon na nagpakitahan hand sign nga laban na. Nga napanawagan ni Jaime Cardinal C na radyo nga telebisyon in nagdumog ga EDSA an haros tanan ng sektor ang susyudad a Pilipinas. Waray may nahimo ang mga tangking an armas ng mga sundalo ha batalyon ang mga tao nga nagaampo hadto nga panhitabo. Pinaagi ni naging mali ng puso ng mga Pilipino hadto nga panahon na napalaprakan mga ini ang gintatawag nga diktador nga anay Presidente Marcos Sr. Mahitungod ini in lumaprakan administrasyon ni Marcos Sr. nga ginsisering nga naibalik ang demokrasya ngan kagawasan han mga katawhan na. Bumalyo naman na posisyon como presidente hi anay Pangulo Corazon Aquino. Pumakadto a Hawaii hi Marcos kaupo dan iya pamilya ngan pera nga miyembro hiton gabinete. Hawaii gihapon namatay ang dati nga pangulo nga naibalik ang patay nga lawas niya Pilipinas makalabay ang pera ka tuig. Ginbutang hausa nga refrigerated crypt ta Batac, Ilocos Norte ngan pera anay ka tuig san unaman nga mailubong halibingan ng mga bayani nga pinaagi hiton administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. An EDSA revolution nga yanain gindudumdum naton in masisiring nga sagisag han pagkakaurusa han mga Pilipino. Pero gaano ba kaaram ang mga tao yan nga panahon? Sisiring gihapon nga importante nga kontribusyon han Pilipinas sa bokabularyo ang himagsikan na konrevolusyon na kalibutan na ang pagkatuman ngan mali ng puso nga panuyuan han mga Pilipino hadto nga panahon na pagkontrahan era igindidiri nga diktadoryang Marcos Sr. Hamao gihapon nga revolusyon in waray dugo nga dumanak o kunwaray na utas. Yan nga tuig 2025, sobra 3 ka dekada na ang nakakalabayhan matabuan EDSA revolusyon na. Ang Pebrero 25 usan working holiday habugos nga nasud kumo pagdumdum han mao nga kasaysayan han nasud. Tutob yan na iniba-iba lagi hapon ang aton panlantaw kabahinhan maunaman nga EDSA revolution na. Pero anuman ang aton mga panlantaw kabahin hini hinuusalaan masisiring naton nga karuyag sigon hini ang pagkakaurusahan bugos na katilingban han mga Pilipino inda kung armas ngan puwersa hapagtuman hausa nga panuyuan. Inikunta in aton igpadulot ta aton mga unahuna nga ang pagkakaurusan naton indamo ang madadangatan basta ha maupay nga panuyuan para hiton nga tanan. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. Ini inkomprehensibo nga ginandaman News and Research Department nga nanbugos nga puwersahan Bombo Radyo Tacloban. Ako naman, Hibombo Max Monteza. Ngan kami inakikiusa nga nakikiduyog hapagtigaman ngan pagdumdum han EDSA People Power Revolution. Basta Radyo, Bombo!